Nós lo tá presentando Fright Night at Cas di Cultura, dia 29 de outubro, para 7 da noite. Riba stage de Cas di Cultura também tem multidisciplinary show que o pueblo henter lo pode disfrutar de com o tema de Halloween. Nós também está contando com diferentes actos e anochi aqui com entre outros Adriana Koslov de Koslov Dance Academy, Pierangely Wever com Kilato. Também nós também tem nos houseband Bamboo featuring Estelle e diferentes shows na mais. Dia aqui na 29 de outubro, dia tá começar for de 6 horas para 7 horas com trick or treat free para todo mundo não passa aqui na Casa de Cultura. Meu colega Lotta vai para um tiki mais de ser aqui rato e depois para 7 horas festivities na dia Fright Night começar em lobby de Casa de Cultura e para depois começar 8 horas com o show multidisciplinario aqui na Casa de Cultura. Meu colega Lotta também seguir pouco mais elaborar over dia noite fenomenal aqui. Show kita vai full em inglês, me vai switch para inglês para invitar full e pueblo. Just good morning everyone. I'm here to invite you to our Halloween show. It's called Fright Night here at Cas di Cultura. It's on the 29th of October. We have a full program planned for you from 6 to 7 o'clock at night. We have trick-or-treating for all the kids. They're welcome to come. It's completely free. We have different characters that are going to give out candy and different other things. Kids can take pictures with all the characters as well. Then at 7 o'clock the program starts in our foyer. We have a DJ, we have a different cocktail bar, we have Edu Campus, the school next door that made lots of artworks for us with a photo booth. Then at 8 o'clock we have a show here in our big auditorium with lots of disciplines. We have dance acts by Adriana Koslov, by the Kilato's group, by Completamente. We have a house band called Bamboo featuring Estelle. And we have our queens back on stage as well, who will be the witches this time. So once again, please join us. There will be prizes for best costumes as well. So please come dressed up. We will be dressed up as well. So once again, Fright Night at Cas di Cultura, the 29th of October, starting at 7 o'clock. Tickets are 25 florin. We are collaborating with the APE on this. They have a class called Bewegingsonderwijs where they learn how to raise funds in order to take an educational trip. So with this we are helping them as well to learn how to raise funds. So it's also a collaboration. Ok, una vez más, invitación também para Aruba completo, 29 de outubro, aqui na Casa de Cultura, começando 7 horas da noite, 6 horas trick or treat para turnos muchanang, tá bom bini. Carche não tá somente 25 florin e tá available na Casa de Cultura, Plaza Bookshop e cerca estudiante de APE de Bewegingsonderwijs. Una vez más, bom bini turhene dia 29 de outubro, Fright Night na Casa de Cultura.